Nessa akwa na yan wo ne de odine to trade ampon nsam. Yes. Never. Any one kwala bia ye from destiny child. Ye sheda Nyankopon sheda design omo. Ye wo mo with special gift. Ukra evil aya, ohwe ni mienu a, obenya problem. Okay. Me dey me kan wo ye midwife, na ukra ni bone. Na obi wo ne ba. Mo dey mon comment na mo hu se nature servant in twa atro. Akola bi wo ho a ya wo ntimi hwe na twice. Midwives ni bi betimi a confirm say asem we. Eye no kure ntimi hwe na ni kosua twice. Omo no se omia ne nsam ene ye de je na wo a. Ne nsa no omie daje ye de na durufie. Omie ne nsam da e madasani bi ehu da. Nti midwife no for so say ubie mu ana waka na de atum. Akola ketwa ne strength ya he. But ubia na wasan kan atum. Eye magic. Spiritually no energy a Nyankopon de ka ne ho ede wo no ne control sa am no wodru fie a wo se afi de wodru fie de amaya ne se mebo wo ho ban wo nsa no timi biem we masaba makwa ba ebe one day TV so bim una na ekwa de pagaga ya munim se me de nsempa nam me de nkomode enso agu akwan so a me de ebrem me pa cho ya bomodi an subscribe to YouTube channel no comment let's share like ene maami bi onim de wapa bi ne wo honhom mu nsem ankasa ne ne be twetwe nkomo maami ne ye be wura fa odi be tu fa wodi be bawuram am ye hu de ekoso ya brabom de kofa baaye ne ebe ye be free pacho kame ho na ye ne ye maami ayo ye bisa sa teten hahama ye nuro enkodi nkomo na ye hu de betimi aya boy abrabo me enko bo okwa wo ko ba bia ne yentimi hye no na ne ki atofo ai na obi kire se wo ko ba bi na wo poli wo left twice e ma ne ntoso 3 entwimfa so nko se interview na wo kwa e ma so emfa san kra kofi forget e na wo so da ye nso se ko me kire da ya se wo ayi so se wo ko ye bibi na o spirit e ka kire wo se ade a wo ye ayere mo ate ade ni mo ate amfa enti se o spirit wo energy no a ati wo mu no e kasa kire wo na hu usu na e kasa kire wa na watie enye de bia na obehia siya bi anaso difu bi anaso bi a wabin bi ama na ka kire wo se eya bebia wo kɔ ne ya hwe yie anaso nipa ya ne ni di agore hwe ne yie energy ti wo mu nti wo hia spiritual protection obi wo ho so a oni bi ye woni pa ne sunsum ye deaf and dumb okay ai ebi dia ye blind se nipa no wo mane hu ni so a wo de ni nyansa enante se de tie wani so no sa na tie wo hunhun okay o question na ma answer ma answer na very clear atiefo ne awefo ma anya answer ne ya mo ma ye hu mo comment mesen ya be answer mo yie question bia eba ewo me ho no ewo answers bebre why na say ye wo ahonhom ni bia omudi achi a mani afra omotie mu yes omotie mu no omaso asi omo nkasa enti saa wu nipa na wasa wa wudi wunyansa enante ai obakua na se ye wo wiasi ye hu ye wo nipa bia ye friend omoden deaf and dumb meboa saa na tie wo honhom fam enti se wanye lucky na ebi betena wo so nye se wawia ye de wo a saa na wusu beti ye ka se we hwe ko jimi wa jimi atabaye we ni hwie nye yie okay ma ansa afi pa isa mate afi me da se mama me your back time me ko Africa ha say no ye wo bibi say wo a ye ma me ba obi ba bedware akra wo a the moment abe wo no nya hoho ebe hwe wo ebe sra wo no ba no yes ebi o ho a hospital ho a wo be wo no do okoje wo akra no unnim yeah menye na tsem say ye destiny na nka say o twede ampon de ma ye mra e ba asase nipa dasani a etimije e hospital yeah
ebi on so do dware no etimi beje yeah ebi so do ba besraye no etimi beje yeah enti se me yo new mommy afi na me ba abatan yo mu no de na meye anase bibi wo wa metumi aye a saa ne ma we no ebi nto me ba okay me da se say ahonhom wo hotumi wo ho pa but ye wodoma ko Nyankopon ba akope twediampon the creator himself ono pe openfo do ho dan na wo do ho to ne so na udware woni nwunu ase a wo ba no oye under special shade bia okura glass ye ni kro ntime nhwe wo ba okay Nessa, akwana yan woni de odine to twediampon nsem yes bia ntimi never ene won kwala bia ye from destiny child ye sheda Nyankopon sheda design omo ye wo mo with special gift ukura evil aya ohwe ni mienu a obenya problem okay me dey me kan wo ya midwife na ukura ni bone na obi wo ne ba mo dey mon comment na mo hu se nature servant ntwa atro akola bi wo ho aya wo ntimi hwe na twice midwives ni bi betimi a confirm say asem we eye no kure ntimi hwe na ni kosua twice omo no se omia ne nsam ene ye deje na wo a ne nsa no omie daje ye de na duru fie omie ne nsam da e madasani bi ehu da nti midwife no for so say ubie mu ana waka na de atum akola ketwa ne strength ya ahe but ubia na wasan ka atum eye magic spiritually no energy a Nyankopon de ka ne ho ede wo no ne control sa am no wodru fie a wo se afi de wodru fie de ameye ne se mebo wo ho ban wonsa no timi biem nti nipa wo bedware no nipa wo bedware sa nipa no abofra no se okura negative energy a won mada no won paye no boduru he wa kwala na wie empire no bo ma won ma generation to come anasa wo bo ma sa kwala no nyame hwa so na wo fa ba afi wa bo sampaye na wie wa fa ba wo na wa wo na wie na empire na cover na wo nim so we learn how to pray first year hu say yanyim no ye bo mpaye ma abofra no ne nkwa na nyina opinso benyi no no abentam e commande ato ne so why na no na ye ho nese ma wo chiremu akwati say on sa opinfo bi wo kwa what came church nipa be 2018 ha no wura ba no woje nsu wura ba no wa biem na wodi obatan bi wo ho a even akra no kwesu na wo so manufo no ka no mo be yunufo mi enu na aguso no wo breastfeed akra no woni pam obu okra what came o mame so me bag in mame no yi feeding bottle no so na no gum na wanim no ye aduane ama akra no mama eno mfansu so aso boni bi ama akra enti na me say o prayers e cover o baby empire wa bonene no obo for 3 days pe ma oba no o si odoma nko Nyankopon wo atumi nyina hye wunwuna se abodi nyina bra mo ho ase hye wunwuna se mede me bai e de hye wonsa ene ekosi ne nkwa na nyina mesre se tumi bi emfie Awurade wo ho me bai a wo mra ne ho me ase ontimi nya oba na hye obehwe ne han na wayi nani ebi kura be feel uncomfortable because of ubaninti what you say hwe oba bia nyemu a oduru kroma na oye hwa u control and control eye normal me mrebi menyem no me dru baby eye choba am say daddy yenkodi fufu o say shodo mankoma me be hye wonwuna se tumi bie ni ho home a obehumi bai aduane a me kodi me de wutumi a wode kata dasanso akata aduane ne so I am under that globe inti hwe ni ho aye me be ye medi akọ ajufufu wodi machi enye ye o hwehwe me a wuhume eye normal enti yensua sede ye bobom paye nese adofo bibia munum pabo empaibo yeah ehia untimi live a life e wa bra onye mpaibofo so wo so obi ye wo no ba nature servant wo mama obi ye me wa ya amaw wo ya amaw no e wo se wo so do mpaibo no eteche na wudi sili ade na no kwa because huhum bi nete wo so no apamo no so onko no na chi wade aka na
What the chiwadi canary who's walk of fee. What's our coja who sending enough face no. Now what's here? So such and say, one summer was I a day. No pen or brabo be good. I was so bomb penna at the end who said, same men about 1 million no suit to me be. Means me kona brabo be if say. What the mechiwadi come as I a debby attack so. Into which I say, you say a course of for your court as a farmer for a while, maybe be my yet na your so, and no say a wayama you say okay. The BM no person shall say, Fenyankopon now what tasrono, edi kind, nendi mwao. Without God, we are sharing idea be ye. Ma, I can't last question. Amen. I can't last question. Okay. Okay, last question be what say? Bisau na ye day adofo isi here because a break could be pre. Okay. Ma. Me pese me hu say sa enye men ketenkete e koso so bu ho a wonam ho a ye da to na so say e we de wo ye bad luck o oba wa bra bu ma bibia bese o we do good luck o to ade a nya bia u sto no na beji na ha be to ade wansi bia e da no bibia besa obi timi ka say me beton aduane me pe me customer bi o ye good luck on tokla na e wo say me maniska no obegina me aduane mu di kan tsema no. It's mama me what way me be a more bad luck. Say baby obi akwa wonya bibi fi me nko me kwa me den sapan bebe fi. Me say nipa me ye den na ma brabo no enya ma affa. Ye wo cleansing bi e wo say me cleanse me ho ana. Menchire. Patch the man. I expensive o. Ma we dey try my. I for question we dey. Me nyanka menchire. Yes, no. One day TV for some empower show. US no fear. All right, nature servant, metre say. I was once a bad luck. Okay, and yes. A victim. I have been a victim before. Yeah. Na minim. Na onipa me ni san ye na ma me hu. Ene manamo ntuo na ma me hu say kwase bi etete me hyebre. Shimifuo bi egu manim ase enti me kwa emma ne side ohu se me fa abrai no wo sika papa de me pe bia wonya mame afi woni me sign ansa pe no ne niam nyina ye basa o ware to me bia wo ye jimifuo kwasafo ni bi spiritual marriage no de no wo ye kurasini okay wo ye jimifuo because o fo bia de ye jabi but on de wa fani nyina de abone ho enti a spiritual attachment in edeba. Okay. Yes. Now one ye lucky, wo de ne ye kurasini, omu ade, wan fere odoma nkwa nyankopon. Enti wo de ne ho be atache wa ma wonya favor. Oton ade aye nto, ade obi a to wobro no mu no, wonko akoton bi ya nto. Kwate ase. Enti wa ma wanya animonyam a ye de ton ade. Ono aso o ma wonya sika. Tinam se we jimifo ye kurasini no. Enti ni sunsanso be bi efire ni ti ene ho. Chino be ye den. Mama chire, wo de chire. Well, obi a ohu se sade ne te wo so no. O masturbate a e wo se wujai. I was say wujai. O question was aside ye kwayechi. Sade ye kwayechi. Sa. O masturbate e wo se wujai. Na wujai no wo de wo pe na ejai de. Ko spiritual person bi a wo ye genuine. Na wotimi communicate with sade no. Na wa hye ne se won free so nko no de na chi wade e be ka no. Na why you free. Na se wo ye free a don't be ungrateful. And sign ko ti bia dada ni mu ebio. Let's say ma ya nkase hu ye de ho ne de ya ye ni ye timi nya hwe ma ye ho obetimi akoye se sofo start break ye ya che ana sofo obetimi kase me ye bishop me ye prophet or spiritual marriage is wonim ashore mane timi ba one day na crop down na bibia san akonachi na de wo twe ashore mama wo no ebi kura ye ensuo tumi na twe asore ma no ede ma no because one kasa tumi e waro ebia na ye ensuo tumi e na twe asore ma na de ma na watwe ma wa so unya mmere e ma no ene na de bia de na de bia be
Obeba why you busy? Wabe boafo amani so ama we every time obeba kra na o se me my busy. Me fa nti obesan ahwete nipa sa. Enti ubetimi aya ma ahode a wonim haban na wonim se de yetimi twe omo frɛ omo ene omo tena sisi nkonwa edi asem de bia so omo di fo because wo de wan hunu no wi awo na ne ema omo di bem ne se nipa e wo se ye hu se ye wo do's and don'ts. Okay. Nti se ye forget it, don't no na ye se ye beye me na me de me ho me ya me pe na me ye me na me di me body asem ba ma ha. Okay. Enti una adu body yasi cemetery omo wo ho de so omo hia peace of mind o se ho na mehye wo be hia obeda obewu ada cemetery ho omo mawu no pasomdwe wo se me de ho a na meja menan wo beja wo nan yakofa kooko e treat da. Wow. Niama ewe ni so no eno a na wo honhum sa kwa so biti ni fie na ukogu ukoye ho fin konchema yes o papa chance ni o se enu mu na medidi so tro papa o ma me bebo no o papa busa onyi ya no wati ase enti ne ewe ni so no honhum fam saa nete enti se wo hu sese nete o so na wo betimi connect to me no ene na kasa atimi ade na chi wade ama na gya o mu de a abawa me ka se ko na koye ne saa ane de me ka chere mo say ye ni nature servant idin na honam se wa me di agro mitimi to question kakra kam ni so obegu aso obekire mu simple obekire mu simple amaye se de me ka ye no me pa ya bomode ne subscribe na share ne comment so pese woni ye ma me so edin koma se ni me wabobo so yi se bi wo abra bom wo ye nipa nim se most of us we nya ye face this problems se bi wa bra bom na pese woni ni di nkoma enfa won se wo US enfa won se ba bia wo bia betimi afre no de opeso ye ma wo bia se clean ba bia wo no nko ade woni problem won sa betimi aka de wo pe bia me pa chobo modi na contact no na ye hu de abrabo no yakopon be nam no so ambe ode wo be kwa akosi me da mo se ne mo je bre na mo hwe me salama kunyum. Bye.